Poštar pet, divan baš je njegov svijet. Kombina krcava, dok zelen dol još spava i kreće raspodijelit poštu svu. Poštar pet, divan baš je njegov svijet. Još dok zora rudi i priroda se budi, on odlazi na prvu dostavu. U selu znaju svi taj kombi crveni, pa mu mašu kada kraj njih prolazi. Zato čuješ li na vratima da neko kuca, zvoni, to pet je s pismima. Poštar pet, divan baš je njegov svijet. Još dok zora rudi i priroda se budi, on pjeva svoju pjesmu veselu. On pjeva svoju pjesmu veselu. Pjeva svoju pjesmu veselu. Film o Zelendolu. Dobro jutro, Pet. Jutro, gospođo Gogić. Pogledaj, ovaj je paket naslovljen na tebe. Baš dobro, stigla je. Što to? To je nova videokamera koju sam čekao. Pitam se kako radi. Ove upute bi mogle pomoći. Molim? Da. Hajde, gospođo Gogić, smješak za kameru. Ne, Pet, pa nećeš valjda mene snimati. Znam. Zašto ne snimiš filmski dnevnik o Zelendolu? Odlična ideja. Možda bi ga mogao prikazati u školi. Pa da, mislim da bi se ljudima svidjelo. Sjajno. Mogu snimati dok radim. Pa, predamnom je naporan dan i najbolje da krenem. Hajde, Jess. Dženja, gospođo Gogić. Dženja, Pet. Stani. A nisi nešto zaboravio? Naravno, hvala, gospođo Gogić. Dženja. Sad, kako da ovo isključim? Dobro jutro, Pet. Jutro, doktorice Grabec. O Bože. Dobro jutro, gospođo Gogić. Nisam vas primijetila. Baš sam vidjela Peta s videokamerom. Što on to radi? Snima filmski dnevnik o Zelendolu i prikazat će ga u školi. Znate, kad sam bila cura, željela sam biti glumica. Stvarno? Aha, u onim mjuziklima. Da, bila sam tada dobra plesačica, znate. Volite li vi plesati, doktorice Grabec? Ja nemam vremena za plesanje. A i s kim bi plesala? Tko zna bi li velečasni Tončić glumio u mom filmu? Jel ovo svjetlo znači da kamera radi ili ne, Jess? O, Bože. Nema veze, vidjet ću poslije. Malo glazbe. Baš bi mi to dobro došlo za film. Zdravo, velečasni. Mogu li vas snimiti za moj filmski dnevnik o Zelendolu? Kako da ne, Pet. Biće mi čast. I kamera ide. Velečasni Tončić, prvi put. Ptičica, velečasni. Ptičica. Molim? Smješak, molim. To.
Zar danas nemaš posla, Pet? Naravno, pošta, oprostite. Zanio sam se s tim filmom, pa sam skroz zaboravio. Evo ih. Izvolite, velečasni. Hvala, Pet. Jeste u redu? Jeste u redu. Jesam, dobro sam. Nije lako svirat klavir. Pa, bolje da se odmorite ako želite doći na projekciju u školu. O, da. Hvala, Pet. Đanja, velečasni. Zbogom, Pet. Morat ću je odložiti na tren. O ne. Ubacio sam i upute za rukovanje. Ne mogu završiti filmski dnevnik bez njih. Hej! Doktorice Grabec, ima li koga? Zdravo, Pet. Oprostite što smetam, doktorice, ali greškom sam ubacio upute za rukovanje videokamerom. Evo ih, Pet. Hvala vam. Jel bi htjeli biti u mom filmu, doktorice Grabec? Ne, oprosti, Pet, imam puno posla. Baš čistim svoju ordinaciju. Ništa zato. Oprostite na smetnji. Zdravo. Zbogom, Pet. Dobar dan, Pet. Je li to videokamera? Da, snimam filmski dnevnik o Zelendolu. Hoćete li sudjelovati? O, da. A ovo je zelendolska munja, glavom i bradom. Snimit ćeš i nju, zar ne? Da, baš dobra ideja. Kako ta stvar radi? To sam pokušavao otkriti. Eto, to je valjda to. Jel snima? Da. Snimi munju iz najbolje kuta, Pet. Mogu ja probati? Da. Daj! Pazi, Tomo. Oprosti, Pet. Pomoći ću ti. O, Bože. Brzo, Jess, uhvati to pismo. Što se to dogodilo vama dvojici? Ništa. Baš ništa. Jesi li snimio sve ovo? Ne, ali mogu vas još snimati ako hoćete. Pa, ne hvala, Pet. Da, malo smo blatni. Pa u redu. Živjeli? Bog, Pet. O, Bože, Jess. Nitko se ne želi snimati. Moj filmski dnevnik o Zelendolu neće biti baš dug, zar ne? Zdravo, Sara. Zdravo, dragi. Zdravo, Mašo. Jutro, Pet. Čaj, molim. I jedan onaj kolač sa šlagom. Evo stiže. Kamera je stigla. Da. Baš to ne valja. Pa, želim snimiti filmski dnevnik o Zelendolu, ali nitko ne želi sudjelovati. Ljudi se danas ponašaju baš čudno. Stvarno? Izvoli, Pet. Hvala. Možeš snimiti nas ako hoćeš. Da, možeš nas snimati dok radimo glazuru. Baš dobra ideja. U redu i... akcija! Što to znači? To znači da možete početi raditi.
A tako? Zašto mi ne ispričate nešto o tome? Kad radiš glazuru, moraš biti vrlo pažljiv. I trebaš to raditi polako. Što da sad kažem? Pa ne znam. Jess, to je moj kolač. Počistit ću to. O Bože. Što se dogodilo? Pa, ništa. Ali gdje su nestali kolači? Hladnjak. Ostava. Hladnjak. Kakav čudan dan, zar ne, Jess? E pa, najbolje da krenem. Vidimo se večeras na projekciji. Bok, Pet. Pa tko sve glumi u filmu? Znate, ja sam prva koju je Pet snimio. A ja sam se pobrinuo za muziku, naravno. Zdravo svima i hvala vam što ste došli vidjeti moj filmski dnevnik o Zelendolu. Nisam ga uspio cijelog pregledati, ali valjda ćete uživati. Vidi! To sam ja tamo. Ne sjećam se ovoga. O moj Bože! Jao meni. Jako mi je žao, velečasni. Rasturate, velečasni. Da? Što, stvarno? O Bože! Pa što je sad ovo? Ne sjećam se da sam ovo snimio. Ne. O ne. Ko bi rekao? Oprostite, doktorice Grabec. Mora da sam zaboravio isključiti kameru. Stvarno, mama? Pa nisam znala da ti plešeš. Ajme meni. Ti vrapca. Mogu ja probati? Da. Joj. O Bože. A to se dogodilo. Baš si smiješan, tata. O Bože. O Bože. O ne. O ne. Koja sramota. O Bože. Žao mi je, draga. Baš smo smiješne. Da, jesmo, zar ne? Ispričavam se svima. Nisam baš ovo očekivao. Ne, dobro je. Molim? Ovo je najsmješnija stvar na svijetu. Da. Tko bi rekao da svi imamo te skrivene talente? Pravac u Hollywoodu. Znači, sviđa vam se? Da, tata. Ti si najbolji režiser na svijetu. Poštar Pet, donosili nam paket, nosili pismo, razglednicu neku, pošiljku možda, pun tres, mačak Jess. Poštar Pet, donosili nam paket.